Kuri uyu wa gatandatu tariki ya mbere Werurwe 2025 nibwo hakinwa agace ka gatandatu ka Tour du Rwanda kahagurukiye i Nyanza gasorezwa kuri Canal Olympia ku ntera y'ibirometero 31 na metero 500 banyuze mu muhanda mushya uhuza Nyanza na Bugesera. Mbere yuko dukomeza ngo turebe ko byagenze mu muhanda kuva batangiye kugeza basoje, niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel reba munsi video maze ureba hano handitse subscribe ukanda tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyegeranyo cukumbuye. Iyi ni ibyegeranyo TV Rwanda, njye ndi Theogene. Abakinnyi 64 nibo batangiye isiganwa. Babiri barimo umunyarwanda witwa Nzafashwa nayo Jean Claude ukinira ikipe ya CMC n'umunya-Israel witwa Itamar Enon wa Israel Premier Tech, bo ntabwo bari mu isiganwa. Impamvu abakinnyi babiri batagaragaye mu isiganwa nuko umukinnyi wa Israel witwa Itamar yagiriye ikibazo mu nzira ya Rusizi Huye bituma ava mu isiganwa. Naho Nzafashwa nayo Jean Claude ubwo mu gace kabanje ko kwa gatanu we yaje nyuma y'igihe ku murongo wo gusorezaho ahazwi nko kuri finish bituma kurwa mu irushanwa, kuko biba bitemewe ko nibura hari umukinnyi ugomba kuza nyuma y'iminota 40 igikundi kimaze kuhagera. Mbere yo gutangira isiganwa abakinnyi babanje kugenda ibirometero 3 bitabarwa. Amanota y'umusozi wa mbere mu kuzamuka yatangiye mu rukingo yegukanywe na Nsengiyumva Shem wa Java Innovatech, yakurikiwe n'Uwiduhaye Mike na Munyaneza Didier batiye mu Rwanda. Andi manota y'umusozi wa kabiri yatangiye ku musozi wa Gihanga, nayo yegukanywe na Nsengiyumva Shem wa Java Innovatech, yakurikiwe n'Uwiduhaye Mike na Munyaneza Didier batiye mu Rwanda. Munyaneza Didier niwe wegukanye amanota ya sprint ya mbere yatangiye ku ruhuha nyuma yo kuyobora abandi mu gutambika. Yakurikiye na Uwiduhaye Mike watiye mu Rwanda na Rino Circuit wa Afrika y'Epfo. Amanota ya sprint ya kabiri yo gutambika yatangiwe i Nyamata, yegukanywe na Rino Circuit wa Afrika y'Epfo, yakurikiwe na Munyaneza Didier. Uwa gatatu yabaye Nsengiyumva Shem. Bageze mu birometero bya nyuma, Mugisha Moise watiye mu Rwanda na Niyongu Samuel watiye mu Amani bashyizemo ikinyuranyo cy'amasegonda 15. Habura ibirometero 2 Nahomi Arai yanyuze kuri Mugisha Moise mu gihe bari kuzamuka ku musozi wa Rebero bagana kuri Canal Olympia. Ibi byamufashije kwegukana aka gace akoresheje amasaha 3 n'iminota 9 n'amasegonda 23. Yakurikiwe na Milan Don Lotto Destiny abarusha amasegonda 10. Uwa gatatu yabaye Enoch Murubra wa Eritrea amurusha amasegonda 10 nawe. Uwa kane yabaye Fabien Dube wa Total Energy amurusha amasegonda 18. Uwa gatanu yabaye Mugisha Moise watiye mu Rwanda amurusha amasegonda 22. Umufaransa Fabien Dube yasubiranye umwambaro w'umuhondo wari ufitwe na mugenzi we witwa Joris Derbov bakinana muri Total Energy. Kugeza ku munsi wa karindwi urutonde rusange ruyobowe n'umufaransa Fabien Dube wa Team Total Energy umaze gukoresha amasaha 19 minota 45 n'amasegonda 12. Akurikiwe na Enoch Murubra Eritrea arusha amasegonda 6 gusa. Uwa gatatu ni Oliver Mathieu wa Team Bike AD arusha amasegonda 11. Uwa kane ni Milan Doni wa Lotto Development Team arusha amasegonda 12. Mu gihe wa gatanu Adrien Pericas wa Team Emirates Gen Z arusha amasegonda 25. Umunyarwanda uza hafi ku rutonde rusange ni Masengesho Vanker wa Team Rwanda uri ku mwanya wa karindwi urushwa amasegonda 51 n'uwa mbere. Mu bihembo byatanzwe uyu munsi, umukinnyi wegukanye aka gace ka gatandatu yabaye Nahomi Araya wa Eritrea. Umukinnyi wahize abandi mu kuzamuka neza ni Nsengiyumva Shem wa Java Innovatech. Umukinnyi muto witwaye neza mu isiganwa yabaye Milan Doni wa Lotto Destiny Development Team. Umukinnyi wahize abandi muri sprint yabaye Munyaneza Didier wa Team Rwanda. Umunyarwanda mwiza mu isiganwa yabaye Masengesho Vanker wa Team Rwanda. Umunyafrika mwiza yabaye Enoch Murubra wa Eritrea. Umunyafrika muto mwiza yabaye Yoel Habiteb wa Bike Aid, mu gihe ikipe nziza yabaye ya Eritrea. Tour du Rwanda 2025 izasozwa ku cyumweru tariki ya 2 Werurwe 2025. Hakinwa agace ka Munani kazahaguruka kuri Kigali Convention Center bakagasoreza nanone kuri Kigali Convention Center bakina n'ibiri birometero 74. Ko ku rutonde rusange umunyarwanda uza hafi ari Masengesho Vanker arushwa n'uwa mbere amasegonda 51. Muri ibirometero 74 byo ku munsi w'ejo urabona bazayikuramo nibura ku buryo akambara umwenda w'umuhondo? Tubwiye muri comment.
Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, reba munsi y'iyi video maze ureba ahantu handitse subscribe, ukanda tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyegeranyo. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda. Njye ndi Theogene.